Menta perlu kan warak sepi ke kubur. Ke Pakistan kan nekbor tang saus ngi hakat ma. Balai. Ke Pakistan kan nomla ban yang persyak ya kecing petar juga India lada sedang ketema hap dan kini ke artileri. Kani kadai baka Islamabad kaladuna bun ki artillery ammunition ong ka ini report. Ketema baka India kala ban nek tang saus ngi. Kadau baduna stok ke Pakistan ya ki guli ke bom. Katkum ke jitu jong report. Ki factory tubba jong ke Pakistan ki fail ban yo supply. Kadau jong ka infrastructure bala rimba. Kita relek papak si Ukraine ru kumjuk kala kejet yagi stok artileri penpau ke tolong kubor. Tang kenai pun rugunta lada deh ke jing kun ke bejur la ban kerjaan ke Pakistan. Syani ateli ke Pakistan hak artileri bat mentar duko supply yaki 155 mm shell. Ki kuli ki bom papak si Ukraine kakta yaki unit M109 howitzer bat yaki unit BM21 grad. Katkum nak report ki post jong April arjar opsan HX pensya ba export 155mm ke Pakistan si Ukraine. Ki MGS bat ki self-propelled guns ki duna kulino hadin kita transfer si Ukraine. Kacing pun create defense ke Pakistan katolot hadu kata-kata. Namar baka artileri kari ke kongsan ha ke borikun. Hato ke Pakistan kan nek terai ha ke jing kun tma ha ke sansengi. Pau ke jing bom don tiar. Number way tang kenai pun rukunta ke jing pun create tma. Number R ka deal tiar ya kun bat ke Ukraine kala penduna stok. Number lai duna jor ki 155mm shell. Number saw ka army ka cancel ya ki jingkilan bat ya ka bam ration. Kam bagani ka pensir hadu kata-kata ya ka Pakistani military leadership. Halor ka ngi jing la keren ru ha ka special corps conference ka artering mi rengkat lang ki wipat ki issue. General Bajwa dangshan ulada maham lupa ya ka economic pada ka jingdon ki kuli ki bom jong ka Pakistan. Publish bun story telah London Network Daily Post.